media rokno tai joto nai tongnai luku rokno jotono no hambaya pharo tai khaka hambaya pharo जों तिनि press meet khlaina hini narong maringkha press meet khlaina hini ringmani hingangkai chini buskang 6 tarik June 2023 chini foundation day tam hingangkai chini TWF Achaimani sal abon palainani bagai adini program rok sawino tini जों press meet khainam thangi tango aro manjakha chini okrako chini advisor ni chairperson barom ganang jo pavitra bhakti jamatia tai aro working president barom ganang jo monihar dev burma tai tongayongo chini vice president binamala dev burma secretary dina rani dev burma yango tongo chini vice chairperson chini kajol dev burma rupini tongo yango chini secretary sharmila dev burma tai chini barom ganang jok song jotono tongbayo chini central committee kokhayo bono chini foundation deni riksawoi जों press meet khaima kaobo chini 44 ta block committee tongo district political district tongo chini 12 ta district tongo borong thani kobong narugo chini TWF ni thani kobong narugo chini foundation de palainani bagai jotono kobong narugo जों omo haikhlaika central committee foundation de palainani bagai nai omo haikhlaika foundation de palainani logi logi जों omo haikaisa program narkha joto chini 13 jon MLA chini Bidhan Sabha o pass nai rongno borom rinani bagai borongno felicitation rinani bagai जों adino program narkha jehetu 13 jona MLA no felicitation rinani thangtani chini block ni 5 jona ke fainani bagai borongno kobong nargo tai aro district ni 5 jona hangka total 10 jona khaye chini o felicitation de chini foundation de tai felicitation program orwo borongno manjangni bagai kobogo chini TWF chini 12 ta district tai chini 44 ta block tongmani borongno jotono kobong nargo norok 5 jona block ni 5 jona ke faidi district ni 5 jona ke faidi hine kobong nargo tai kaisa kobong narma khai chini TWF Achaimani salno norok jotono block wise palalaidi block wise norok omhai hohom dodom khaini palalai जों फाइनाय 6 जुन chini bisik noi kamani TWF Achaimani जों संजामानि bisik noi kamani aboni o bisik noi kamani salno जों foundation de hini जों palailai khang tongo o jaga tai kaisa khusa tai klayo chini TWF khainai sara tripura rajyoni 44 ta block tai 12 ta district ni jotto bukhuk jongno ang kha kahamya pana musungo tam malai bising noiyo se जों buthai thaini mankha o buthai tamo hangkai chini TWF rok belakini kapal kaham जों bising ni kamani yagulo se जों Bidhan Sabha o khorong ni MLA जों rohori mankha aboni bagai belai khai chini TWF bukhung chongno ang hambai mari aboni bagai जों फाइनाय 6 tarik June 6 tarik June chini bising ni kamani chini TWF Achaimani sal o sallo जों chini orok khumulung noi auditorium hall nogo chini foundation de central libabe palaijakna o palaijak thiniwo जों block nibo khorokba khlaiye protinidhi district nibo khorokba khlai protinidhi phainani bagai जों chini jotto 44 ta block ni bukhuk chong tai 12 ta block district ni bukhuk chong no जों tini media ni bising tekai chini koimo hingkai जों aro tai kaisa program जों chini lewi thangka haipana jora korini bagai जों chini 13 jona MLA borokno bahaino जों adino borom yapalaina hingkai o borom yaphatmani pandabai chini foundation de panda abo ekloge ni sinai aboni bagai chini o pandawo chini 13 jona MLA to tongnai no aboni yago lo जों jara chini senior leader tongo oro chini
সিএম থেকে আরম্ভ করে ইএম এমডিসি যতন তংনাই ও পান্দাও তাই যতন आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तंनाय न ओमफ्राय चिनि ओ पान्दा बाक्सा बाक्सा हिनि मानो पाजन आसे फायनाय जों रखाय बर' थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटियाव तो गोबां मा बरक दं डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव गोबां चिनि बकुक जं दं बरक अरब फायमे हंगे बं बखाबा दं थब्लागो फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकआव पालाय मानो जानजानि आमजायो चिनि पार्टी अफिस दं आरो बानाति सावै जों आरो नायथक जों आरो नायथक जों प्रग्राम खायमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांगाय जानजानि ब्लक कमिटी अफ खलायलायदि फाउंडेशन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेंट्रल कमिटी रक जों नरक खरबा रिंमानि आजगाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खलायै नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओमफ्राय आबोनि बागैनो नरक बेलायखानो अजराबो जों विशेष खायचिनि टिडब्लिउएफ रक चिनि खरंनै टिडब्लिउएफ नि ताकलाय जों विधानसभा एमएलए नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानै ताय जों प्रत्येक जागाव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटी रक चिनि बरम गोनां जो खरंनै एमएलए नब नरक जागाव तलांगै बरम रिमांखा याखबा बिनि क्वार्टर फाम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रिमांखाय बेलायखानो जावो आककना आं कयना मोजो बखरक जाचिनि एमएलए या बखरक जाचिनि टिडब्लिउएफ निबो प्रेसिडेंट मानि बागै ताय खरक जा बाहाय न ब ठीक न एमएलए खाताबो आबोनि सिगां बबो ब्लक नि खरक प्रेसिडेंट चिनि नन्दिताबो चिनि बखुक सपनाबो बर खरक नैनो न बरम या फाननानि बेलायखाना नांगौ आबोनि बागैनो जों खुब खाथुम खाजा चिनि बकास रांजा टिडब्लिउएफ रक बिसिंनियो खरक नै एमएलए नाम मानो हुगाय ताय बिसिबावो खाय जों खरक बसुबो एमडीसी खरक बसुबो एमएलए नाम मानो आबो बेलायखानो चिनि बिसिंगो खातं थमानिको आं आशा खायो चिनि बुकुब जं बेलायखानो सामुं तांग्रा मानि बागैनो जों अबहाय बुथाय मान काना नै आबोनि बागै जत्त बुकुब जं न हायनो हाय 6 तारिख जुन आबोनो मयतो खायो जों नायथक खायो चिनि फाउंडेशन देनो पालायना बागै आं कयो हामबा चिनि टिडब्लिउएफ आसाइमानि सालनो नरक जत्तनो ब्लक वाइज पालायलायदि ब्लक वाइज नरक अमहाय हहम द दमखायनो पालायलायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताय प्रोग्राम रक नारगलायदि ताय नरक हस्पिटालावगो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायखायनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमाहायकै जानजानि ब्लग जा बमाहायकै पालायनानि मुजों नरक अमहायकै पालायदि हिनै ताय कबं मुंनारुगो नरक जत्तनो चिनि टिडब्लिउएफ आसाइमानि सालनो नरक पालायलाय जादि कबं मुंनारुगो ताय 10 जना खाय ब्लक ताय डिस्ट्रिक्ट टोटाल 10 जना फायदि हिनै अब कबं मुंनारुगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दङ ओमफ्राय फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल एमएलए न फेलिसिटेशन दिनानि थां दङामब्ला ओंका आबोनि बागै ब्लक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमहायकै जों टारगेट ना हालायखे अमहायकै बरनो कबं मोनारुगो मीडियानि बिसिंते ताय जों फुनबायबो साहरनाय ब्लक खायना हंका जानजानि ब्लग जतनो बाक्सा हंका फुनबाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सोंगै दंखा बाक्सा कानो साहरका ब्लक वाइज खलायलायदि ब्लक वाइज बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानै आबसिमी ब्लकनि अमहनि साहरलायका ब्लक खलायनाय जानजानि ब्लग अमहायके फाउंडेशन दे पालालायनाय चिनि फाउंडेशन दे तो संगया अब बुबाग्रा न संनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनि बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनि जदि टिडब्लिउएफ नि अच्छा तामने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायके खलायजागो अब तो फाउंडेशन दे ताइसे फेलिसिटेशन नारक जाक अजागा कोनो कमिटी रिसाबल खलायजागिया कोनो कमिटी रिसाबल खलायगलाक
hingkangkai jaga hingkangkai chino bo khumulungo chung narek laikha khumulung nuai holo chung time hingke 11 time narek laikha 11 time o joto chini delegates chini block ni district ni phainai rong no kobong nargo 11 time o norok joto sokoi di tai central committee no kobong nargo